I evo još jedna crtica koja govori o njemu i o želji da pomogne. Ja sam tada imao povrijeđenu šaku. Ušao sam u ring razmišljajući zabrinuto kako s takvom rukom da se borim. U trenutku dok je djevojka zadužena za najavljivanje rundi nosila tablu sa brojem 1, hodajući ringom, začuh Borin glas. Kume, prva ti je dobra. Nasmijak se ja raspoložen. Bora me je čitavo vrijeme bodrio, davao savjete i taj meč smo dobili zajedno. Sada bih želio da se obratim Dubravki, Borisu i Tamari i ostalim članovima porodice, izražavajući moje iskreno saučešće. Ovo je veliki gubitak za vas posebno, kao i za članove benda, prijatelje i kompletnu muzičku scenu. Bila je čast biti dio njegovog života, a naše bogatstvo što je on bio dio naših života. I samo bih na kraju citirao Njegoša. Blago tome kod ovijek živi imalce rašta i roditi. Duša ti carevala, kume.